Ustaz Muhammed Taki Usman yönünde okuyaydı beriniz deydi. Bu benim ustazım Şeyhi ve senedi ve Mevlaya Şeyh'ül İslam Mufti Muhammed Taki Usmani hafizahullah. Bu kişi öte çok fakih, hazırғы dünyadagi en çok fakihlerden birisi, mujtahid insan. Fakih İbnül Fakih. Özü de fakih, atası da fakih. Atası Mufti Şafii Sahib rahmetullahi aleyh. Mufti Şafii Sahib rahmetullahi aleyh. Oşul Indiyadagi Devant medresesinin köp yılı muftisi olup durgan. Muftisi olup durgan adam. Keyin anan köçüp gelip Karachiga köçüp gelip oşol Karachidagi Darul Ulum Karachidagi medreseni kurgan, negizlegen adam. Öte çoğun avliya, öte çoğun fakih, muhaddis. Hanafi dünyasındaki ahırgı doğurdaki en çok fakihlerden biri uşul kişi. Mufti Şafii Sahib rahmetullahi aleyh. Ustazın atası. Oşul kişinin en kişine valası bizim ustaz Şeyh'ül İslam Muhammed Taki Usmani hafizahullah ve ra'ahu. Allah Teala ömrüne bereket versin, istifade kanına tevfik versin. Ustazı valдар okuyaları böyle ayabay köp. Men bir de aytip keteyim. Şeyh'ül İslam degen lakap aytip keteyim. Ustazlığa negizilenen Şeyh'ül İslam degen lakap verilgen. Şeyh'ül İslam degen lakap ballar kimge berilет dese ulamalar aytat. Tör mazhabты tereң bilgen adamga Şeyh'ül İslam deb lakap verilet. Tör mazhabты tereң bilgen adam bolsa, tör mazhabta fatva bere alsa, uşunday adamdı, makamdı ulamalardan nimesinde Şeyh'ül İslam deb lakap verişken. Şeyh'ül İslam degen köptөгөн alımlar ötkön Şeyh'ül İslam İmam Saraksi, Mabsutun sahibi Şeyh'ül İslam İmam Saraksi, Şeyh'ül İslam Halvani, Şeyh'ül İslamlar toltur ötkön. Oşoların birisi bizim doğrudagi Şeyh'ül İslam, Şeyhi ve senedi ve ustazi Mevlana Mufti Muhammed Taki Usmani hafizahullah ve ra'ahu. Bu kişi bunu özünden öz algan emes balдар. Bunu oşol ulamalar, ustazlar özleri şu lakapты bergen. Negizi ilgerilerge balдар ustazlar lakap bergen. Azırgı doğruda adam özünü öz at koyuyordu. Hazır özünü Şeyh'ül İslam degenleri toltura, özünü mufti degenleri toltura, özünü allama degenleri toltura. Hiç kim tanımaydı anı, biroq özünü allama dep sezet. İlgergilerde balдар ustazları özleri nergan lakap bergen oşontip. Ustaz Takmilatul Fathul Mulhim degen kitap tolturgan. Muslim, İmam Muslim'nin kitabı var, Kitab-ı Muslim degen. Oşogo Şeyh Şabir Ahmad Usmani degen çoğun alım kişi Fathul Mulhim degen kitap yazgan. Kitapты жазып Fathul Mulhim'de. Jarımına kelgende Şeyh vafat kılgan. Kitabul Buyu'dan Şeyh vafat kılgan. Oşol jerde aytkan, orup kalgan uçurunda kim menin kitabımды toltursa, tügötse ayağına çıkarsa, oşogo Şeyh'ül İslam deb lakap bergile dep. Anan oşol nasiba jakşı nerse ustazdın nimesiga nasip kılgan eken. Ustaz anan oşo kitapты tolturgan. Kalgan Kitab Buyu'dan buyagını ustaz şartlagan. Kitab Müslim'de. Anan Takmilatul Fathul Mulhim'de atagan. Fathul Mulhim özü 6 tom, Takmila özü 5 tom. Ökö birigi 11 tom bolat. Takmila Fathul Mulhim dep anan atagan ошол kitap. 18 yılda жазган. Жазып бүткөндөн кийин anan чогулуш болуп, ошо китептин бет ачары болгон. Бет ачары болгондо ошол жерде уламалар топтолуп, ошол шайхтын осиятын керетин эске алып, анан устазга Şeyh'ül İslam деген лакап берген. Ошол устаздардын бирөөсү Şeyh Mevlana Sahban Mahmud rahmetullahi aleyh. Bu kişi ustazdı Alif B'den tartıp Muallim Salih'den Bukhari'ga okutkan ustaz oladı. Oşo kişi aytkan, men buga çeyin Muhammed Taki'nin ustazı bolsam, bul men ustazım boldu degen. Sebebi ustaz özü köp yıllardan beri, 50 yıldan beri Bukhari okutkan kişi bolgan. Aytat men buga çeyin kitap okuysam, men oşo mutala kılganda bunun dagın kitabını paydalanam degen. Bu balda ulama-i Rabbanilerin atatı болады. Ulama-i Rabbani alımlar, çınık alımlar şagirti öskönüge sүйünöt. Şagirti öskönüge sүйüngen adam çınıgı muhlis ulama-i Rabbani болады. Şagirti öskönüge sүйünbegen adam al munafık болады balдар. Kızgansa al jamан adam болады. Allah saktasın. Oşon için bular çınıgı avliyalar, ulamalar bolgan. Oşontip ustazga makap berip, oşol ustazları bizin de ustaz boldu dep fakir kılışkan. Andan sırtkары ustazdın balдар ayabay işleri köp. Allah Taalam ahırgı doğurdu. Uşul azırgı doğurdun 21. asırda müceddidi bu kişi. Allah kabul kılgan. Özgöçe muamele maliye. Muamelat maliye boyunca dünyadaki en çok imamlardan birisi uşul kişi olarak ötüredi.
Бул кишинин китептери аябай бул боюнча көп. Кудай буйрса окуйсуңар. Бир эле окуясын айтып берсек, балдар бир эле нерсени. Устаз бир эле учурда муфассир, мухаддис, факих, адиб ва шаир. Шаирде фарс тилинде да жакшы билет, шеирде да жакшы билет, фикхте да жакшы билет, хадисте жакшы билет. Куранды да жакшы тафсир кылат. Устаздын балдар өзгөчөлүгү бул киши дүйнөнү көп сапар кылган. Ушул биз жашап аткан жер шаарыны 3 жолу бүт кыдырган. Bunday saadət ər kimə nasib qılmaydı. Bunday saadət baxtullah nasib qılmaydı. 3 jolu dünyanın büt barını qıdırdın deydi özün kitabında. Cahan Dida degen kitabı var. Qayerге barsa safarı жазып koydu. Oşol Allah Taala nemesi bizning Qırgızstanга 5 jolu kelip ketdi. Oşol bizim medrese жаңы açılganda ustazdın bereketi menен açılgan. Oşol kişi gelip kişinekey bir komnata oturaptı, bir komnata. Ustaz gelip dua verip oşo duaların bereketi menен mına elhamdülillah жакшылардын şarafatı, duasının bereketi menен medrese жүрүп атат. Oşol ustazdın balдар kitabı var, Asan Tarjima Kur'an der. Ушуну айтып берейин силерге. Бул китептин өзгөчөлүгү, бул китеп асманда жазылган. Асманда жазылган. Көпчүлүгү асманда жазылган. Устаз сапарга жүргөн жазган. Сапары алыс болот, 10 сааттык, 15 сааттык сапарлар кылат кеде. Ошол сапарга жүргөндө жөн отурбастан жаза берип, китептин 70-80%-ны асманда жазган. Асан Таржима деген Кур'ан Каримдин урду тилиндеги аябай жакшы таржимасы бар, Кур'ан которгон. Ошол китепти устаздын өзгөчөлүгү буну не жазган? Асманда жазылган китеп. Аллахтын түшүргөн, асмандан түшүргөн можиза китеби кайра асманда тафсирленген. Буну дагы ушу шарафат дагы, ушу десе дагы биздин устаз Шейхул Ислам Мухаммад Таки Усмани хafizahullah насип кылган. Алла Таалам өмүрүнө береке берсин. Көп пайдаланган Алла Таалам үммөткө бизге тавфик берсин.